INP Mizo channel clear tu te in zain thuthar Sipai kan bu ka cheu July ni khat kan chuang kai le ta a hun tha in chan thup kan be se ye nizan zun ni som thum zandar somri ma deu vel khan Falam Police te chu an ma ni le an ma ni anin kap thilom dan zalen media ina soidan chu hetiang deu he ni police sen khat lal choi sang le sen thum boha te chu zu an roya hetia an roi nu hian sen thum zok boha chuan lal choi sang a beng chu chemte in voi ni azaya chutia voi ni lai chemte ne na beya wang chuan lal choi sang chuan apuma voi thum alo ka sakani ati hliam tuar zok boha chu falam dam doi in panpui ngalani a hliam hian nat ema wangin kalemeu lampan puyan tumek ni ina soibok azia lo khop mai Sipai council chuan nimin khan zel tanga chhuah trewa hei hi nakina arhanin kan soidon nia chutia zel tanga chhuah lai chuan le lama man tur zongin a boi reng boka nimina phakan township ta khaman lama an kong zo chu Sipai council lamin an not dar le peka silai te met puakin mian vo boka mi pali an man ni in kachin news group lam chuan an soi tin nimin zun ni som thum tlai lam khan mandalei khopuya mi pui kong zo po an not dar le a mi pakhat an man le bok nimina khetit media ina chin chhia dan chuan zun ni som ni le pako zana tanga anak tu nimin zun ni som thum zan thleng darkar som ni le pali chhunga rampuma mi anda that zat civil mi anda that zat chu mi panga anni ati a venglal pakhat le dalan nia ngai mi pali anni ati rengun khopuya po nimin khan Sipai thu nei na pai thaturin pol rang anin fin khom le ta an thoma ring thei deu tura nga yang gorilla system an ti mai mun ranga tlem te Sipai dowa mala thin pol enge mozat an chuak to a dalan da thatu pol te chenin an om ti kan ria a chung pol rang zinga pol som pakhat lai mai chuan nimin khan tho ho dan tur siamin mun khata malak ho an tum le ta a an pol ming tharatan po zinkawng urban guerrillas YUG an tinga tani an thu chhuah chuan eng tiangin nge Sipai terrorist te hi dawan tum ti ten tar langa an ni hian NUG ne na inzomin Rangoon region huam chunga chetlak antum report ni in an soya Sipai thu ni na ti chiat vek antum berani ral thuam cheleka aruka malatur an ni awangin an revolution kalpui dan tur po thatakin an duang sa thlapa civil mi te chunga a thei ram chuan kutlak mi alo tur ti te park le bazar mi pui pun khom na mi pui ti thabar zonga malak lo tur ti te mi pui in le lo suwa samzonga chet lo tur ti te kum upa le no pang same sex te chunga po ni se civil mi tu chunga po hlei lo turani ti te dan fel tak siamin democracy ina ane human rights po za hle turani antini ti hian Sipai nan riam hrei cheleka mi puyan ren lo ra chu lang chuak zel chunia mun ranga Sipai do tu pol rang an chuak ta zela chung pol rang te chuan inzom khoma Sipai beiron antum chhota zel boka YUG po hian an thu chhuah chuan pol rang te inzom khoma thapui tho hi thil tul takani ti an soyani KNU KNLA nam Sipai Brigade 7 te hian ho tu an nei mai talova an ho tu ber Major General Sogyo Phu chu manilam khan kum upatak ne na lo boral to a ti chuan nimin khan phaan district huam chunga Brigade 7 ho tu tur an thlan na an ho tu pa mol liam ta dinhmun Major General ni na ne na Brigade 7 hruai tu atan sopho du chu lungrol takin an thlang chuak le ta ni ti kajin lam media te chuan an soya sopho du hi pafel tak huaisen takani antia Brigade 7 te hian an tangkai pui hle i bei sei pui teng u KNU hi brigade pasari lai maya anin thena Brigade 1 hian tatung district lam an huama Brigade 2 chuan tongu lam Brigade 3 chan hi ngyongle pin lam ni in Brigade 4 hian beig le dawei lam Brigade 5 hi phabun lam
Brigade 6 hi du palaya ni in tuna kan soi Brigade 7 hian phaan an changani National Unity Government NUG inadin PDF Sipai Southern Command tan ti in 8 Alliance Committee AAC chuan tanpuina Myanmar poisa cheng no isang khata pedon ni in AAC sia an ho tu te zinga pakhat uyemin chuan asoi asoi dan chuan cheng no izathum an petoa no isang khat thleng pe kan tumani Southern Command ba ka NUG Health Department tan no izanga pek an tumpoka AAC hi Thailand na ompol pakhat Myanmar mi pui har sa te tana ele in le thil tul chi sang sang tanpui tu polani kan video masa kan soi ang khan minong hlana Sipai Council chuan nimin zun tharal ni khan zel tang then khat chu a chhuah zalen ta hloma arampum huwa pa zel tang a chhuah zong zong hi sang ni le zani som ko le paruk chi an ni ti in RFA chuan a soya ni pi do tangin mi som ni le pahni kachin state tangin za som li le panga kaya state tangin som pakhat kayin state tangin som li le pasari chin state tangin som li le pariat sakain region atangin som thum le pathum tanin tari region atangin som thum le pahni paku region atangin za le som pali makui region atangin som thum le paruk mandalay region atangin zasari le som pakhat Moon state atangin som thum le pathum Rakhine state atangin paruk Rangoon region atangin zasari le som ni le pakhat Shan state atangin som li le pakua le Irrawaddy region atangin zani som kwa le paruk an niya an vayan sang ni le zani som kwa le paruk an chuak ta ni in RFA chuan soya heng zel tang chuak ta te hi then khat chu criminal case an lo siam sakte demonstration atel an man tak te an phone an check sakawanga an man te an ninuk hloma mase political party hruai tu tele demonstration huai khot tu milar tak tak then khat chu chhuah zalen zinga an tel lo tlat mai chu wangin AAPP thok tu zinga ming tarlan lo pakhat chuan nimina zel tang chhuah zalen le thu khasoin rel ru thiang hlim takati an nilova ram dangte muwa mai fayan tumwang mai mayani chuti ni lo se su chi po midang politics awanga an man an chhuah vekang chu an thil tia har satna an to ta ka wangin ti hian ram dangte mit molan moi an tuma wangin thilan ti mai mayani ati thil ni thayani achan chu nimin lam khan Sipai Council in zel tang te en kol tu te hna lekha athon zun ni som thum jing dar ko a zel tang te chhuah tura or daran lo pe lekha poimo chu social media lama alik le ta hlau maya chuta chuan sarkar na thok CDM awanga an man te venglal hlui an lo man te NLD party mi le sa hrim hrim te chu chhuah zalen tur li sa tel lo turin Sipai Council lam chuan an lo ti sa diam to ani hetiang han thlir hian AAPP laminan soi hi thil ni thei tak turani Sipai Council lam thuruk la hi eng tin tinemo alo put chuak le hlol thina tuntuma zel tang chhuah zalen tur lis Sipai Council in thleibik nei taka man lak dan a viral le a ti tam le hleni kan soi fawang khan September thla UN General Assembly meeting a ram dang temit mai muk atum wang mai ani ti in AAPP an secretary ute 9 point a mu dan lo soi ve boka AAPP laminan zirchian dan chuan ti hian Sipai lam hian mi then khat han chhuah tak ma se an mani dodal tu te chu man tumin man la chhun zom zelani an tia ni china kan soi ang chia khani chu tuna an chhuah lo mitam tak po hi na sa tak takin an la hrem chhun zom zelang an ti bok dik tak chuan tuna an chhuah tak te zinga atam zok hi chu man po tul manglo te kha an ni zok ma ome Sipai Council hian hetia zel tangan an chhuah hian kan soi tak ang khan rammi puite khongai na le lainat na wanga thil ti nilovin an ming thatna na an ti ve mai ani alan chian na evidence ang rengin pakhat chau hantar lang hlekila a fi azwal de ome kan soitak ang khan makui region atangin zel tang te zinga somthum le paruk an chhuah ania an zinga khan dam le hrisel thatak tak anom tura angayila chuti lain an mani sipain an hremna satawanga amit king le lam delta le aban po tanbun hial
sian phiu ong chu atel ve mi lovani sian phiu ong hi sipain an man nu an dop na lama an rem na salutuka amit ake pha hiala chu chau ni lovin aban atliak boka damdoi ina akut an tan sak hialani alo zia om deuh nu khan a chung te chuan in lama en kolan dil ram na a chu po phal lovin damlo chungin tan ina an khung le a zun ni sari khan court ma an din tira criminal case zanga le pangana mangin July ni khata ding le turin an ti le ta deuh dewa chutianga sipain kutwal lei chama an siam nu po chuan nimin anga te khan chuak ve om tak chu nia chanchin kan hriat na nun ber thleng kha chuan ala chuak lo tlat mai hei ringot po hian tun tuma sipain zel ta ngan chhuah te hi ti ve mai mayan ni zia fia takina lan ti rani Special Advisory Council for Myanmar SACM chuan nimin khan thu chhuah an siam ve le a international law po za pa lo le ka rong taka chethin Sipai Council hi an rong zual zela rem lova chhuah hlek lo turan ni thu an tar langani minda le demosu lama an chet dan te mandale le khopui rang ranga demonstration nei tu te chunga an chet dan rong tak te kha mi hring pui te chunga thil ti sual lian tak crime against humanity ania tenram chu mun then khat indona chhuah na hmuna civil mi te chunga an chet dan po sipai te chet dan tur ne na in kal thlat war crime dik takani ti in nimin zun ni somthum khan thuan chhuah ani February tha thu nei na an pong la ka tang khan an thu nei na von tumin democracy activity lam reng chu Sipai Council hian me mi tumin rong takin man la thin an ti boka dan le khai za pa mi lovin na sataka mi hremte omze nei lova mi man ringot ten chinga meichia an pong sual boka mi pui van tlang mo mi an soi sakte po om boka hetiang sual na hi ni tin mai an ti zelani an ti bok an thu chhuah chuan thaliam ta lama ma ni in venan du awanga civil mi te an do na aral thuam lian an chelek thin te po kha soi chuak le in khang ral thuam lian an chelek le thona manga mian ka te po kha sipai lamin tun ma atanga ram chung mi pui te chunga an ti thin dan ani thu an soi boka Myanmar ram chung om dan dik tak hi UN lampo hian hrechiangin ICC lama thlen pui dan an ngai tu atul tak zetani an ti bok UN lam chuan nimina an website update an siam thara chuan Myanmar ram IO in NUG hruai tu te an lan tir ta NUG chu sarkar dik zok an pom theina chance asang ta hle ni ina ngai thei ome nimin zun ni somthum khan UN chuan an website update an siam le ta a Asian Information Network an update a chuan Myanmar ram sarkar IO hruai tu an tar lan te chu tuna NUG hruai tu te hi an ni an website hi ramdanga tanga han access in tuna kan soi ang chia hian an mu hlei theilo ni om takani a mase Myanmar lama kan thian te chuan an ma ni nge yen tuna kan soi dan ang tak hian an mu ti an soya an mu dan thalak te po min thon hialani UN point tuna NUG hi sarkar dik tak zoka apom arin om tahle a kan ma September tha an General Assembly a thua fia to ngei na be sei om hleni hi Myanmar IO a UN in sarkar hruai tu an ni an ti te chu Sipai Council ho tu Dr. Minong hlaina te lam ni lovin tuna NUG hruai tu te hi an ni Myanmar mi pui te tan be sei na sang sot hlea an out home hi lalpan mala som ngei a be sei om ta hle ani ole tun tuma ta na kan update thei chu khati zong khani mai sela clear to te na top thlenga men clear sak thina wangin kan loma covid Sri Lanka ra phim khur taka lo om theu turin du sakna kan hlan boka cheu